kular hakani kesni. Nongtrei hok yaki kamjong. Hop do. Kikubor kapatisi TV. Hatu pindon am kathong manlong kita kinong siat hagi hotel ane hagi restaurant hi bapau. Hamokam hilapan pun orlong hi kathong ko jongpi. Ke admission club play bani ai ki course ki bapel kadon ka degree course ka diploma baga advanced diploma course. Nongtrei Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office, Shillong. Haringkat ka jingi trelang, bat ka project clean surrounding. Hakha atuk jeliu aja pun riu, kila Pynkhuid yaki road kikiar, jangkawa Umthumthum. Hakan ikasngi lai simban talang, naduk ki officer, bat ki Nongtrei jong ministry. Hapo ka jingi lam, u Deputy Inspector of Forest, uba LGS Imyong. Bat ka jingi snok tilang, bagi dekat ka project clean surrounding dalam khmat duba Jefferson Kenjing. Ya, perintah berkini ke Ministry of Environment Forest ni tidak belum mati nak develop ki program. Ti man ke sistem ko mesti dile hi ki don kam dengan river cleaning. Ti dei hai tai nongrim nang si position ni. Ni kwa man ni kiwi ki bla lik teng kiwi. Ni lik stu bu kham kenja kham kun kini ki sno ko seni ki long yang seli. Kan kan sai ki ba dum mo wan su ru kin le hi maki ki khashno. Jing berak jabo jungi gibir ko bala pala tipi ba pin dalit shulu pin nakare ni kata ni kani ka jinga perkhat lem mo ka civic sense haping dai budi ringi kam don chu sanu basuk la khuat je ladi ti la suhun mek da tu kan yo pa poison so pe kumi gini gini man ta fi ngilum nang ni sli ber ni gini ko ba poi nang nu ko ba poi nang nu yin tep ni kumi ni long ba yin hap man ya ba khni ni la da kadi kan yo nu la da don kan yo khmat yin na don ka yo khmat wa ko don khmat yin ka ne ka surrounding tu na ni mana kita mo ha bagi orang sumar kamar yang Pynkhuid kamar yang sampan ni hangi hari bejong kani kawa lesi hangi hi ka tuai kumpu yo satai pat yo don ku basja yo don ku tong umbi ka tengim tem yang ding sudai ban sumar kan ko don khmat ni ke mesej sekalian dengar kalau sumha ban ya le Pynkhuid ban num punya jabo ya di kongsoi ka nala ni yang makan Pynkhuid nganu ka jabo nang tu sepo kiwa stu jingkmu la ni ke jingmut sisa ka ba ni la angnut sisa ba kan banwara ek ta ke Pynkhuid apo ka imlang sa alang ke jing kawai di plantation han pada kabatamai ki khot ka plugging ha ba ni jok pajuk kapor bat ni sim ti jabo jaban ki surong di kataru ni la le ka plugging mentas ni ale ka cleaning drive hadin ni hangne pa Umthumthum ni Pynkhuid jaka ni barak ko ka office jongin tila wan lang mensimenta namar ba katkom ka ministry jongi ka campaign jong kani ka swachta kadai sitarik hado khat santarik jong ni ubnai jun ti katbala ni le ban Pynkhuid kanang ba minum klet ba ka wa doi barok khan mentah por kila dap dari plastik kila dap lut daka jabo brio kim perkhatsu tang ba kadai ka wa timot ba kadai nala kila Pynkhuid mentah siru kila lap si bon ha ki plastik ti kila Pynkhuid bat kentu ya barok benai berat hapa kiwa doi namar ba ni don kam ka dam la banesa lang bat ka da kala akut ka ti kala dinjar naka office jungi ni akwa ban kentu ya baro ba dadi bakimla ban Pynkhuid ja kawa ru nai break ja bo ha kawa. Mornings are always busy.
everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.